Makhosi. Vumani bo. Siyavuma. Vumani bo. Siyavuma. Lokho mnyama kuthiwa wena kukhona umuntu oyivalilile la zakho okuvalele yonke into okumele uyenze. Lapha kuthiwa wena kuzofanele ukuthi abantu batshele iqiniso. Lokho yeke lo uthi kuzofanele uvule isango lapha kini ngoba khona umkhulu wakho ngithi mengithi ngiyambona ngimbone egodola kube ngazi ukuthi kunomuntu okhulumayo ukuthi ngathi umkhulu wathi mefihlwa nangamenzela umsebenzi namenzela umkhulu umsebenzi samenzela kodwa lo mkhulu okhuluma ngaye ngathi ngiyambona ukuthi imuphi ngoba ukukhona ithule la gqekezwa sicede kuyingcwaba agcoke ijazi le Louis Vuitton shuthe mhlawumbe ukhuluma ngaye umkhulu Isaiah ngayithanda kabi incebo ijazi bekade ngayithanda kabi incebo kasicuphi isidwede ngayo into yokudlala uKing Kotini wamampela shuthe ukhuluma ngaye kumkhulu Josiah ke lona Josiah in Vuitton yeah khona na imali ibheke ngaphansi okungathi ukuthi khona umuntu okuvalayo kuhamba kanjani imali nabepha bonje wena kungathi khona into ezenzekayo zokukunciphisela imali yakho nama debit order no bounce into ezinjalo overdraft yami ayihambi kahle so sibone khona ukuthi sizikhangisa kanjani gogo le ndlela shaya intweni lena ke isho ukuthi hayi uzowahamba amazwe ngitheme ngibuka ngibona amazwe nje angazi ukuthi yanesihlabathi esiningi khona izwe elinesihlabathi esiningi ofisa ukuya kulona kuyakhwa ngale ngasekhaya eKomati Board kuyakhwa sokunosanto omningi vele siyakha wena ke mfana ikuphi ngempela okuyibona okhala ngakho gogo kungilethe la ufuna ungiqinise gogo thola umuntu weyikhundla uthi mangivela nje ngibabone inkanyaba yomuntu sabe mangene eParliament ufuna ukudistechwa ngithi ngiyakhuluma ngizwe order point of order ufuna ukuthi mangene benesithunzi makhosi Shuthi ufuna ukuthi nje ube yinto ethi misingenile wonke umuntu amana bophe kumlomo yabona ke nje kume kanje lokhi uchaza lokho ukuthi singayibopha phela imlomo yabantu athi noma efisa ukuthi uorder ayitshela ukuthi usewushilo uorder kodwa cha okasho ngolutho kuwo lo ufunayo hayi khona ngizokusiza kodwa ke nje hayi niyahlupha ngoba sithi mase sinisizileke saninika into zenenithole zonke lezikhundla bese kuphuma amathenda ke senowo mongameli niwathathe niyowanikani ama constructors hayi gogo ngiyabenza nikhohle ukuthi inhlanhla yakha ngaphi hayi ubala sizoyilungisa noma kanjani ukuthi mase ngingenile kena uzoyikhipha ithenda yezangoma hayi khona kuyazwakala ke gogo phela ngeke niyazi ukuthi lezikhundla niyithola ngathi niyithola ngokuthi thina simnika izinto kodwa mengabe seningena ezikhundleni niyasikhohlwa nokuthi sobani senithatha imali ninika abelungu imali ninika amandla mina nje ngifuna unginike isiqiniseko ukuthi uma ngikusiza ngikunika lo muthi wokuthi ube wena ingwenya kodwa ngifuna isiqiniseko thina njengomakhosi nosibonga nini ngoba phela thina simsizayo hayi lula lento makhosi esiqiniseko wazi ke njalo mina ukuthi akudlalwa ngami ngingatshela amagama abantu mina abadlala ngami bangitshela ukuthi bazongikhumbula mase beseyikhundleni abangazange kodwa baze baqeda isikhathi sabo bathi besabusa phathi mina kudlalwa ke ngami behle esikhundleni kanti baningi wena nje nawe mekuwukuthi awuyenzi lento osungithembise yona themba mina ke gogo mina from honest party qiniso lihamba phambili kuthina ngeke ngikwenzele phansi ukhona umbhedo